Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo nyine basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu muri 2022. Nkuko mubimenyereye rero uri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze iki cyumweru turangije, cyatangiye ku itariki ya 16 kigeze ejo ku itariki ya 22. Mwese rero ndabasuhuje, nizere ko iki cyumweru turangije cyabagendekeye neza. Reka dutangire inkuru ikomeje kuvugwa ku Rwanda cyane ni inkuru yabari abimukira bashaka gukora mu Bwongereza bakabazana mu Rwanda. Reka turebe muri iki cyumweru cyarangiye babivuzeho ibintu bitari bike, reka tubirebe. Ikinyamakuru cyitwa Sky News cyatangaje inkuru y'umuntu umwe bashaka kuzana mu Rwanda avuga ko aziyica aho kugira ngo azaze mu Rwanda. Uno muntu avuye muri Sudani, akaba ari docteur, akavuga ko yaje ashaka ubuzima bwiza, ko rero aho kugira ngo azajye pfiriya mu Rwanda ni nko kuvuga ati nuguhungira urwaye mu kigunda. Avuga rero ko aziyica, ko yarangije kwandika n'ibaruwa akandikira n'ababyeyi be n'inshuti ze. Ni inkuru yatangajwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu n'iki kinyamakuru Sky News. Hagati aho ariko ubwo bamwe bavuga bati ni batujyana mu Rwanda ahubwo tuziyica. Mu Rwanda ho birakomeje, kuko ngo hano baravuga mu kinyamakuru cya RFI cyo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu ngo Rwanda le gouvernement présente les hôtels. Mu Rwanda rero berekanye amahoteli bazacumbikiramo bariya ziriya mpunzi zava mu Bwongereza. Murabona ko ari amazu meza afite na piscine aho bogera, ndetse barakomeza bakayerekana ayo mazu murayabona. Ni amazu rero hano muri iki kinyamakuru baravuga ko harimo ngo hano bashyizemo yitwa Desir Resort Hotel y'umugabo ngo witwa Doni Bizimungu. Avuga ko iyo nzu ngo ifite ibyumba, iyi ngiyi ngo ifite ibyumba 72, ngo bagashobora no gukoramo yoga. Ariko rero impunzi ntabwo ari yoga zikeneye, ntabwo ngira ngo impunzi ntabwo zikeneye amahoteli nk'aya ngaya. Urabona nyine bya bindi by'amareshya mugeni, ntabwo impunzi ari iki zikeneye ubuzima bwo kubaho, zikeneye akazi, zikeneye ntabwo rero ari ibingibi by'amareshya mugeni zikeneye. Uyu mugabo rero Bizimungu murumva ko we yatangiye kwishyira mu myanya, buriya niba ari we watangiye nuko ni abantu bo mu cyama. Urabona ngo hanyuma ngo harundi handi hitwa Hallmark, ngo bafite utuzu twa pavillon 30 dushobora kujyamo abantu 100. Hanyuma ngo hari indi Hope Hostel ifite ibyumba 50, bazajya ngo batanga amayero 67 buri munsi pour une pension complète. Ni ukuvuga ko amayero 67 ni amafaranga yo mu Rwanda hafi 67,000, hafi 70,000. Hazaba harimo rero icyo bita pension complète, ni ukuvuga ko bazamucumbikira bakamugaburira. Murumva rero abantu bafite amahoteli, muribuka ko ushize nababwiye ko mu Rwanda hari amazu menshi yubatswe atagira abantu bayabamo. Harimo rero na ziriya amahoteli. Wumva amahoteli bubaka amayero 67 mu Rwanda nta wacumbikamo, kuko mu Rwanda ni umushahara w'umwarimu ari 40,000. Murumva kugira ngo acumbike muri iriya hoteli agomba gukora amezi abiri arya agira ate, ntabwo bishoboka. Iyi rero ni inkuru y'umunyamakuru wa Radio France Internationale uri mu Rwanda witwa Laure Brunard. Hanyuma rero indi nkuru ni ya Al Jazeera. Ikinyamakuru Al Jazeera cyanditse ko impunzi za mbere bazazijyana mu Rwanda muri uku kwezi kwa gatanu kurangira. Ino ni inkuru nayo yanditswe ku itariki 19. Baravuga rero ko aya masezerano yasinywe ejo mu kwezi kwa kane. Bakavuga ko uriya muryango w'abibumbye ushinzwe ikibazo cy'impunzi wavuze ko ibyo bintu atari byo. Ariko nyine iki kinyamakuru yerekana ko imyiteguro irimbanije, ndetse ko bitazatinda vuba ngaha ko bazaba baboheje mu Rwanda abambere. Iyi nkuru niyo mu kinyamakuru cyitwa Mail Plus. Ni kiravuga kiti it's working migrants send us home not to Rwanda. Ahangaha rero impunzi iravuga iti mutwohereza iwacu wo kutwohereza mu Rwanda. Urumva nk'umuntu wavuye muri Afghanistan, wavuye muri Syria, wavuye muri Sudani, wavuye he, baravuga bati mutwohereza iwacu wo kutwohereza mu Rwanda. Uyu rero ni wa mutegarugori ushinzwe
butegetsi bw'igihugu mu Bwongereza, Priti Patel. Aha rero iki kinyamakuru nyine kiravuga ko ibintu ari agahomamunwa, ndetse ko baravuga ko abanyamategeko bakiharana kugira ngo barebe ko bakoraho kiriya cyemezo, kuko Ubwongereza ngo burabimenyereye n'ejo bundi ngo bwohereje abandi bantu bashinjwa ibyaha bikomeye babohereza muri Jamaica ngo 7 mu ndege. Ahangaha rero nabo baravuga ko iriya ndege itwara abantu b'abagome bashinjwa ibindi byaha ni nayo izazana bariya abantu mu Rwanda. Aba bantu rero baravuga bati ibyo bintu nta gahomamunwa, naho barasubira mu bya bindi byose, aho berekanye n'iya mazu Hallmark Residence ifite ibyumba 102 na za bingalo, ariko murumva abo wagira ngo bari ziriya mpunzi barimo barashaka gukora nk'aho ari ba mukerarugendo bagomba gucumbikira mu mahoteli, nk'uko nababwiye ntabwo ari cyo gishishikaje ziriya mpunzi zagiye mu Bwongereza zishaka ubuzima. Ni ukuvuga ko icyo gikeneye cyane cyane ni akazi kugira ngo zishobore kwifasha no gufasha ababyeyi babo n'umuryango wabo. Iki kinyamakuru cyo rwose kiremeza ko indege ya mbere izaguruka ku itariki 6 z'ukwa gatandatu. Niko minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson niho abiteganya. Hagati aho ariko muzi ko nababwiye ko uriya muryango w'abibumbye ushinzwe impunzi wavuze ko kiriya cyemezo ari amasezerano y'Ubwongereza n'u Rwanda, atariyo ko ari amasezerano yica uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse bo babyita traite des êtres humains, ni ugucuruza abantu no kubagirira nabi. Kugira ngo rero nyine uriya muryango w'abibumbye ushinzwe impunzi usa naho ucururuka, ejo bundi Vincent Biruta na Priti Patel bagiye i Geneve. Murabibona, iyi ni tweet ya Priti Patel yo kuri 19 y'ukwezi kwa gatanu. Aravuga rero ko bagiye kubwira uriya muryango w'abibumbye kugira ngo basobanurire icyemezo cy'Ubwongereza n'amasezerano yasinywe n'u Rwanda n'Ubwongereza icyahatse. Murababona, uyu ni Vincent Biruta ari kumwe na Priti Patel, hanyuma aha bari kumwe bari i Geneve nyine mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi. Niba barasobanuye bigakunda rero ntawabimenya. Ikigaragara ni uko uriya mushinga bawugeze kure, ariko ikindi gishya ni uko Victoire Ingabire yasuwe n'umudamu witwa Rosa Lunda, a member of Danish Parliament, umudepitekazi wavuye mu gihugu cya Denmark. Igihugu cya Denmark muzi ko nacyo kirimo gisinya amasezerano n'u Rwanda, kirimo kirayategura, bagiye kuzayasinya vuba aha ngaha kugira ngo nacyo cyohereze impunzi mu Rwanda. Uyu mudamu rero yaje gusura Victoire Ingabire hari i Kigali ari kumwe n'abandi n'ikipe ye. Murabona Victoire Ingabire yavuze ko we discussed about the social, economic and political situation in Rwanda. Avuga ko rwose baganiriye ku byerekeye imibereho, haba mu bukungu, haba muri politike, ndetse haba no mu mibereho y'abantu, ko baganiriye. Murabona Victoire Ingabire yicaranye n'uyu mudamu Lund Rosa. Ahangaha ni kwa Victoire Ingabire, uyu mudepitekazi yaje kumusura, barimo rero baraganira. Victoire Ingabire yaramusobanurira. Ikizi cyo nuko uyu mudamu Lunda Rosa ageze iwabo yaranditse aravuga ati ibyo nabonye mu Rwanda n'agahomamunwa. Yabyanditse mu kirimi cy'iwabo, ariko ababitohoje bavuje ko ibyo yabonye mu Rwanda ari agahomamunwa, ko azabwira igihugu cye ko nta muntu ugomba kujya mu Rwanda, kuko ibyo yiboneye n'ibyo yaganiriye n'abaturage yabonye mu Rwanda nta kigenda, ubundi nta muntu bagomba koherezayo. Yaravuze ati ni igihugu gikennye, kidafite nacyo amikoro, ingengo y'imari yacyo ni amahanga ayifasha. Ati ntabwo twumva ukuntu abantu batishoboye nabo bashaka kongera kujya gufata impunzi. Yavuze rero ko barimo bisumbukuruza mu bintu bitari byo. Avuga ko azabwira igihugu cye ko ayo masezerano atagomba kubaho. Indi nkuru yavuze muri cyumweru turangije nuko dosiye ya Rusesabagina ikomeje guhagama leta y'u Rwanda. Muri iki cyumweru turangije habonetsemo inkuru ebyiri nanone kuri Rusesabagina. Izo nashoboye guhitamo nuko uriya mukobwa wa Rusesabagina, Karine Kanimba, akomeje kuba indashyikirwa mu kuvuga ikibazo cya papa we no kumenyekanisha akarengane
ise akorerwa hariya mu Rwanda. Nk'uko tubibona kuri tweet ye, aravuga ko yagiye kuvuga muri universite yitwa Odyssey House School. Ni ishuri rya ni universite ikomeye cyane y'abafaramari hariya za Gand. Akaba rero yaragiyeyo aravuga ati mwarakoze cyane cyane kuba aravuga ati thank you Odyssey House School for welcoming our family to speak at the university and share our father Rusesabagina's story. Ati mwarakoze kunyakira kugira ngo njyewe n'umuryango wanjye tugira ngo mbasangize inkuru ya papa wanjye Rusesabagina. Ati thank you for joining us in the campaign to advocate for human rights activists wrongfully detained in Rwanda. Ati ndabashimira rwose kuba mwarifatanyije natwe muri kampanye, ni ukuvuga muri iki kintu cyatangiye cyo kugira ngo bavuganire abantu barenganywa bakwa uburenganzira bwabo bw'ikiremwamuntu. Aya rero ni amafoto ari muri universite, bari muri universite. Urabona ko hariyo abantu bari bambaye imipira ya Rusesabagina. Ikindi rero cyavuzwe kuri Rusesabagina ni uko guverinoma y'Amerika nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni inkuru dusoma mu kinyamakuru cya RTBF kivuga ko affaire Paul Rusesabagina, Washington estime formellement que le héros de l'auteur Rwanda est injustement détenu. Baravuga bati bidasubirwaho leta zunze ubumwe za Amerika zavuze ko Rusesabagina afunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Aha rero baravuga ko les États-Unis estiment désormais formellement que Paul Rusesabagina, le héros qui a inspiré le film Hotel Rwanda, est injustement détenu par la justice rwandaise, a déclaré jeudi le porte-parole de la diplomatie américaine. Baravuga rero ko umuntu ushinzwe ububanyi n'amahanga, uvugira minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri leta zunze ubumwe za Amerika, yavuze ko bidasubirwaho nyine Paul Rusesabagina agomba kurekurwa, ko afunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Indi nkuru twavuga ni uko u Rwanda n'inko mu mashyi zarwo bakomeje gutsindwa mu nkiko zo mu Bufaransa. Ahangaha wa musirikare witwa Guillaume Ancel ku itariki ya 17 y'ukwa gatanu muri 2022 baravuga ngo Rwanda, l'ancien officier Guillaume Ancel condamné pour diffamation envers Hubert Védrine. Hubert Védrine rero muzi ko yari ministre w'ububanyi n'amahanga ndetse yari na secrétaire général muri présidence mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hano niko bavuga. Aha rero yageze aho akomeza witwa Guillaume Ancel. Guillaume Ancel akaba ari umusirikare wahoze yari muri operation Turquoise, ariko ageze mu Bufaransa baramwirukana kubera nyine kutitwara neza. Ajyaho rero noneho umujinya w'umuranduranzuzi aragenda himba ibintu n'abantu bose, mbese avuga iby'u Rwanda kurusha abantu muri FPR. Noneho akomeza rero kwibasira uyu mugabo wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse akaba yari yarabaye na secrétaire général muri Élysée, amusebya. Aha rero uyu mugabo yageze aharamuriga amurize Guillaume Ancel. Rero urabona ko ejo bundi ku itariki ni inkuru ya kuri 17 n'ejo bundi mu cyumweru gishize bavuga ko uyu mugabo bamuhannye, urukiko rwamuhamije icyaha kubera gusebya umuntu, diffamation, kubera gusebanya, mbese kuvuga ibintu bitari byo. Aravuga ngo kuvuga ubwisanzure bwo kuvuga ntabwo bivuga ko ugomba kuvuga ibintu byose. Urukiko rero rwavuze ko yarengeje, hari aho yarengeje uburenganzira bwemewe, hanyuma bakavuga ko nta kintu babona cyamukuraho icyaha. Bemeza rero ko agomba kuriha igarama y'amayero, ihazabu y'amayero 2,000, hanyuma akaba banamujenjetse kubera nyine gutukana, gusebya umuntu mu ruhame. Nacyo ni icyaha kimuriho rero kitari cyasibangana. Ni ukuvuga ko yongeye akibeshya agasebya undi muntu, urukiko rwamuhana rwihanukiriye, nicyo bivuga suruse. Ahangaha rero birahura nanone
na wa munyamakuru Natasha Poloni nawe wari wararezwe ngira ngo ubushize nawe wanyuriyemo bavuga ko yasebeje yahakanye jenoside yakorewe abatutsi cyangwa akayipfobya, naho muzi ko urukiko rwanzuye ko kuvuga ko FPR yicanye ntabwo ari guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Urukiko rwabaye rwose rwarabyerekanye ruvuga ko ibyo bintu byo gushaka kuvuga ko iyo umuntu avuze FPR avuze abatutsi atari byo, kuko FPR irimo abantu bicanye benshi. Uriya mugore rero uriya munyamakuru Natasha Poloni nibyo yavugaga. Iyi nkuru ya Natasha Poloni ngira ngo nayigarutseho, murabona nk'ikinyamakuru Sud Info kiravuga ngo Natasha Poloni dans l'accès d'une accusation de contestation du génocide du Rwanda. Iki kinyamakuru cyitwa Veritas Info nacyo cyayigarutseho kuri 20 z'ukwa gatanu, kivuga ko mu Bufaransa umunyamakuru Natasha Poloni yagizwe umwere n'urukiko ku cyaha yashinjwaga cyo gupfobya jenoside yo mu Rwanda. Babwira rero ko aho rwari ruzingiye nuko bashaka ko yavuze ati hagati y'interahamwe n'inkotanyi ati abantu bose c'était des salauds. Ni nko kuvuga ati bombi bari ingegera, bari nabisi bihanyanswa. Ngira ngo icyo gihe niryo jambo nakoresheje hano bambwiye ati inyanswa n'iki. Inyanswa n'abantu nk'abo b'abagome batagira uburere, batazi ko haba ubuzima bw'umuntu bufite akamaro. Uyu mudamu rero akorera ikinyamakuru cyitwa Marianne, akaba yarabaye umunyamakuru ahantu henshi cyane. Iyi Veritas Info iravuga ngo kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Gicurasi urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rwagize umwere umunyamakuru Natasha Poloni ku cyaha yashinjwaga cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Uwo munyamakuru akaba yararezwe icyo cyaha n'ishyirahamwe rya Ibuka rikorera mu Bufaransa rifatanyije n'andi mashyirahamwe akorera inyungu z'ubutegetsi bw'agatsiko ka FPR mu Bufaransa. Nabikoze ikiganiro kirambuye, ngira ngo murabyibuka. Uyu munyamakuru Natasha Poloni yarahakanye rwose, yavuga ko atigeze ahakana jenoside yakorewe abatutsi, ko yavuze ko FPR yicanye nayo nk'uko bavuga ko interahamwe nazo zicanye. Tukiri ku gikira cy'ubucamanza, nababwira ko mu Bufaransa hakomeje urubanza rwa prefe Laurent Bukibaruta wahoze ari prefe wa Gikongoro. Ubu rero urubanza rukaba rugeze aho abatangabuhamya procès Bukibaruta parira parole témoin du massacre de l'école technique de Murambi. Hano ni ku itariki 20 nyine icyo gihe hari haje abatangabuhamya bavuga ubwicanyi bwabereye muri école mu ishuri ry'imyuga rya Murambi. Aha ngaha rero muri iyi nkuru baravuga ko urubanza rwa Bukibaruta ngo hari abatangabuhamya babiri baje kuvuga ku wa gatanu ku itariki 20, ngo harimo un homme qui a participé à cette tuerie, harimo umugabo wicaye aho hantu muri iryo shuri, hanyuma ngo hakabamo n'umudamu warokotse muri ubwo bwicanyi. Uwashaka amakuru y'urubanza nabibutsa ko hari urukuta rwa uriya mugabo witwa Alain Gauthier na Dafroza ufite umugore w'umunyarwandakazi, bakunda kwandika amakuru kuri urwo rubanza, nubwo nyine hari bo baba barareze barakoze ku buryo Bukibaruta afungwa, ariko mwabisoma mukagenda mureba bagiye bavugamo noneho mugashungura, kuko ngira ngo nibo bavugamo ibintu byinshi cyane. Murabona nkanga baravuga audition de monsieur Nsengiyaremye, ni ukuvuga ko yaje kuvuga muri ruriya rubanza. Baravugamo witwa Calixte Gatete rescapé, ni ukuvuga umucikacumu. Baravugamo audition de monsieur Valens Butera rescapé, nawe wacitse ku icumu. Baravugamo audition de monsieur Protais Uwimana rescapé. Urumva rero iyi collectif de partie civile ivuga umunsi ku wundi ibyabaye. Murabona ko bumvise uwitwa Theoneste Bicamumpaka par vision conference, uvuga ko bakoresha ikoranabuhanga, akavuga ari mu Rwanda. Ariko icyo nababwira ni uko izi manza nk'izi ngizi kugira ngo izabaye mu Bufaransa zose, kugira ngo umuntu azazitsinde biragoye, kuko baragenda bakazana, muzi ko icyo bita procès d'assises, bazana abaturage baba batomboye, baragenda bagatomboza abaturage bose, noneho bagatomboza nk'abaturage 10 bo mu Bufaransa hose. Urumva
umuntu uvuye muri Corse uvuye he atazi n'u Rwanda aho ariho, bakaza rero bagatangira bakamwereka imirambo, hari amafilime menshi nyine bakoze ameze gutyo, bakamwereka imirambo, bakamwereka abantu batemye, noneho uwo muntu bakamubwira bati dore uwabikoze n'uyu nguyu, nibyo dukeka kuko procureur we abavuga ati dore n'uyu nguyu wabikoze. Ni ukuvuga rero ko iyo barangije bariya abo bantu b'abaturage bagira abajije, rimwe na rimwe birakomeye kubera ko kugira ngo bavuge ngo umuntu nta cyaha yakoze birakomeye, kubera ko urumva baba babashyizeho ikintu cya emotion, amarangamutima, noneho bigatuma badashobora guca urubanza, cyane cyane ko ibintu byo mu Rwanda baba batazi uko byagenze. Murabona rero ko n'iki kinyamakuru cyitwa The World News nacyo cyarabivuze, kivuga nyine ko abatangabuhamya aribo bari batahiwe. Tugire kuri icyo gika cy'ubucamanza mu Rwanda kandi, uwitwa Dr Nibishaka ngo hari umuyobozi wungirije wa REG, ni ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe imiyoborere myiza, umuyobozi wungirije uyu Nibishaka rero ngo yatawe muri yombi. Nibishaka rero mu byo nasomye akaba ari muri za mpunzi, bakavuga bati ngwino tuguha akazi, bakabashukisha imyanya. Nawe rero ari muri abo ngabo, yaragiye bamuha umwanya nyine, ariko ejo bundi ngo bamufunze kubera ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwafashe Dr Nibishaka Emmanuel, umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, akurikiranyweho ibyaha by'ubwambuzi bushukana no gukoresha inyandiko mpimbano. Hari nabonye kuri social media avuga ati ariko se ejo yari bamuhora iki, none Nibishaka bose kandi ngo nahoze mvuga ni ngo bose ni bamwe. Uriya nawe ngo acinya inkoro bigatinda, ariko urabona ko umunsi umwe bagira bakavuga bati harya uriya we mumubitse mwiki. Dr Nibishaka rero ngo yinjiye muri uriya mwanya ku itariki ya 17 Ukwakira 2019, ngo mbere yo kujya muri izi nshingano Dr Nibishaka yari umunyamabanga mukuru w'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Nibishaka rero ari mu y'abagabo, ariko tumwifurize kuzabyikuramo neza. Indi nkuru twavuga ndetse yateye n'abantu kwibaza, naho uyu mugabo witwa Mukama Abbas yavuze ngo kujya mu ijuru bizagorana n'udashimira FPR na Perezida Kagame. Iyi ni inkuru yasohotse mu kinyamakuru cyitwa Umuyoboro cyo ku itariki ya 17 y'uku kwezi. Ubwo rero ngo Mukama Abbas ngo ubwo hasozwaga amarushanwa yo gusoma Quran, ngo Rwanda Muslim Musabaka ku nshuro ya 9, wari umushyitsi mukuru muri uwo muhango Mukama Abbas, umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya akarengane, yagaragarije abayisilamu ko bagomba gushimira leta ku neza yabagiriye kandi batabikora bakazabura ijuru. Mukama Abbas rero murumva nawe mu gucinya inkuru icyo akora birumvikana, kuko mwumva n'umuvunyi wungirije. Ubwo rero yagarutse avuga ko ngo leta ya FPR ngo yafasha abayisilamu neza ngo kurusha ngo guverinoma zabayeho mbere. Mbese murumva ni bimwe nababwiye byo guca amacu. Umuntu nyine yatangiye yavuga ati reka ndwane ku ntebe yanjye, ashobora no kuvuga ibintu nta njyana bifite, nta ku muntu w'umuyobozi ntabwo yagombye kuvuga, kuko FPR ntabwo ari ituma abantu bajya mu ijuru. Yanyibukije uriya ntabwo mvura avuga ati Perezida Kagame ni nk'Imana, ati niwe ukurikira Yezu. Ntabwo ari ibintu yego umuntu ashatse yacinya inkoro, ariko gucinya inkoro hari uko bigenda. Ngira ngo naho ni umuco mubi. Mu Rwanda bajya bavuga ibintu by'imico mibi bagomba gucikaho, na biriya byo gucinya inkoro bagombye kubicikaho, kuko kuvuga ko ngo FPR ari izajyana abantu mu ijuru ntabwo ari ukuvuga ko ayikunze. Icyo akunze ni umwanya afite yamuhaye, buriya anavuyeho n'ubundi wasanga avuga ati FPR ni mbi, kuko biriya ni ukujya mubifata gutyo, nta kundi byagenda. Nicyo kintu nicyo byerekana umuntu uvuga ibintu atemera. Ngira ngo ariko FPR nabonye izi gukenguza, buriya yarababonye izi gucekinga abantu
ikareba icyo bahatse. Uriya nawe rero buriya baramubonye baravuga batayayaya bati mwamwumvise, bamugumishe ku mwanya rero naho ubundi arabandagaza, kuko murumva nyine imitekerereze yahigeze. Nuko nibanuza babatwarira iyo rigoramiye, buriya n'undi wamuha umwanya nawe yakongera akavuga kuriya agasebya FPR. Maze rero reka turangirize kuri inkuru ya Mukama Basi. Ni umuntu w'umugabo ariko yagombye kujya yisubira akavuga ibintu by'umuntu w'umutegetsi, atari ugucinya inkuru, ariko no gucinya inkuru bigira uko bigenda. Ngaho mwirirwe, amakuru nari nagerageje gukusanya n'aya ngaya, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.